Yo ebusuam Miami Dean Eddie King Kobe King to the Kobe Sawatiasie aha Fabulous Zone. Welcome back to the channel. Now yenshe nsembe na Ghana Premier League. Yes, atwaso over the weekend na yenshe scoreline ebeto dwa over the weekend na all the matches atwaso you say Asante Kotoko and it had to full game and can say baso Accra Sports Stadium no and no entimi amaso because had to full ekokobo CAF Confederation Cap Algeria ye nane omo 4-0 omo echo omo so omo ni ska omo no betimi aba straight into no omo bon trotro what you say ufafi circle no de akosi taifa na afafi taifa na de akosi nkatingete sana omo de bedru Ghana into mba na omo say chale time konti omo nya enough time to prepare for the game against Asante Kotoko until sadia GFA so etie omo so friend omo postpone game no say the side game no enya maso Friday na heart ba be draw man mu tie ma no ebe outstanding Heart of Oak enya 3 outstanding matches na yenhwe scoreline a ebe to odwa no Legon Cities Otenefi Accra Sports Stadium oni Brekum Chelsea ebo 0-0 sanso na RTU so ewo Tamale no RTU omo Tenefi ma Media Matakwa Boys no ekoho kutwa omo kabako RTU entumi anti bibia ni Gold Stars so ehye 1 Bechem United omo entumi anti kan King Faisal Alhaji Karim Gusa King Faisal se sia de form no mo de band anu den King Faisal inshallah boys no omo Tenefi Baba Yara Sports Stadium etimi ehye Elmina Sharks Pakwesi Ndum team no the Elmina Boys Mfantefo no King Faisal etwa omo kabako omo entumi anti sanso na Wafa etina Soga Kope Wafa de Wafa ntimu coach ba kwa ebeji na team na agije Prosperity ogusi enjane mu ntimu be relegation na monko why Wafa tina Soga Kope ma Ashanti Gold the minus itimi ekutwa omo kabako omo ntumi anti Karela United etina nyina se nzema ho no itimi etwa Accra Lions 3-0 yes it is scoreline appeal no na we league table na dey a whole lot of changes about league table nim say am say Diana otimi enwini ni game over the weekend tema Diana din kan koda asoro but King Faisal win asa the King Faisal ababeto first position into sha King Faisal after 7 games no or 16 points Diana Stars the second on also 14 points Asante Kotoko 1 game in hand about 6 games or 13 points Dreams FC at the 4th position on also after 7 games no or 11 points Ash Gold champion team no Ash Gold after 7 games almost 11 points Bechem United omo su there na so omo 10 points am that 6th position bibia ni Gold Stars bibia ni de omo say omo mehwe pool omo ba say league no ba betini omo kanti o kan relegation for na je omo free bibia ni Gold Stars omo tine fi wini yenti no omo da 7th position 10 points RTU Real Tamale United so omo 8th position almost after 7 games omo 10 points Great Olympics Olimashi Oli Rosalinda Oli Konson Oli COVID-19 Oli Bibia almost at the 9th position after 7 games or 9 points Karela United after 7 games also 9 points Mediama or 1 game in hand against Heart of Oak or the 11th position 9 points Legon Cities was 7 points or the 12th position Elmina Sharks was 7 points Accra Lions was 7 points 11 Wonders was 6 points now after relegation why the Brekum Chelsea surprisingly after 6 games no omo Heart of Oak game omo an outstanding against Heart of Oak omo about 6 games omo 5 points Brekum Chelsea mu ko relegation nti mu game against Heart no mo be joma Heart ashamule SM1 and Wafa only outstanding game bia but surprisingly the relegation zone him or was about 7 matches or 5 points and at last 18th they were swap all the Premier League clubs in Eguniti so back for what carry team 17 edegu apampem Heart of Oak Mako Jini Mguase no dia ba abeda last position Heart of Oak the last cry more 18th position na sisi abroni bi balam kasi inja league no ba ade Heart be relegation what you say after 4 games no more 3 points so that's the Ghana Premier League update no na udano ho so twa Samuel Eto'o
Yenya nim Samuel Eto'o, Barcelona legend, Osako Inter Milan, or J Champions League or Barcelona, Sako Gino Inter Milan, Sanji Africa best player no 4 times. That's Samuel Eto'o feels good news. Aquaman they say Okostane for Cameroonian Football Federation president. They say Ghana and GFA president. Hence Samuel Eto'o. You're electing as the Cameroon Football Federation president. Ono na eba behwe Cameroon football so say ya. Congratulations to Samuel Eto'o feels for her. Didier Drogba Okostane bi e wo Cote d'Ivoire so man to ama no. Omo se masa wonya osika wonko na odi enti kope bebi tina enti no na wo hwe oba kotoko ya intensive club ya Asante Kotoko na wo hwe kotoko 2 players in your under 20 call up. That's Augustine Japan and Clinton Opoku Isu Messi. Augustine Japan they winya call up not pain when you be pain you know or assign after on sa friend be by Clinton Opoku. That's Isu Messi on young friend and the first time I had their friend under 20 ni enti congratulations to these 2 porcupines say umunya under 20 call up and so ewo hona nomination for most valuable player and as a player of the month of November nomination no Ababu Tudra player of the month for November Osha Kotoko player Isaac Opong they are nominating for player of the month November yi the month November siwa players omu ball pano Isaac Opong ka ho na Osha your Maxwell Quay or Great Olympics honorable Onya man of the match 1 and share 6 goals in the month of November. 1 man of the match and share 6 goals. Kotoko player Isaac Opong Onya man of the match 1 and share 3 goals. Samson and Shaku Fatao of Dreams FC on also Timinya man of the match no 2 times and share 4 goals. Since when I be Muka and they say Isaac Opong he doesn't stand a great chance of winning this. But I'm sure one money compete now. Omo bon humo den pa obi a 6 obi a 4 Isaac Opong share 3 enti yen hwe nipo be kwa ama na sanso na coach of the month so Kotoko coach Prosper Nate Ogun so nya nomination wo ho hwa about 4 matches a draw 1 no about 5 matches or draw 1 e win 4 that's Professor Prosper Nate Ogun ono so no sanso na Nuruddin Amedu ono so King Faisal coach no about 5 matches owini miensa e draw baako elusu baako sanso na Bechem United head coach Alfred Kasim Mingle on also about 5 matches owini 3 elusu mienu ntie we dey em say the winner no is obvious Prosper Nate Ogun ene betimi enya sa award no e wo ho but yento aso wo club ya Kumasi Asante Kotoko endra na ye last Kwesi Day wo Menhia Palace almost celebrate Kwesi Day e wo Menhia Palace na na amponsa Ogada boys no players no Kotoko boys no and no na dress kama in their suit shirt dressing pound him say yes branding made in Kumasi what you say correct suit no mu twato so na amponsa ne David Obenya akone Emmanuel Newton da Suberi de Charlie omo de enye izo kentebi omo hweto so no de menhwe video we mra today yes, and no, omukoko represent ye wo last Kwesi Day e wo Menhia Palace enti no hoye fe hwe de course na hoye fe ankasa yen fi last news na yen sorry so e when the news I dey brem na team say Kotoko we are so celebrating our 2nd Champions League triumph no over El Ali e wo Baba Yara Sports Stadium na Kotoko akwa asheba El Ali 1-0 Pokunti ene 2 sat na no Emma Kotoko dinya 1 goal win no e wo hode CAF Champions League in 1983 na sa game no ade chi no omo gada boys no omo koshia JJ Rollins omo de trophy no e ko kire no hwe eno na da so no pictures no ene da so no omo de trophy no e ko kire JJ Rollins Rollins ni GE what you say first no na
otumfo ne private jet ana se okwa Sadiq Adams ne kan se kotoko bobo bi omu yusu da Opoku Ware the second ne private jet na kotoko omu de kokobo matches at that time no na che se Super Odi a wenya ne baby ko no e na mo fa no se onye the club entertainer what ya see omu kobo match na chef playing no entertaining boys no na che se o release this stress Super Odi of blessed memory ne juma na oye no but see no enti sabiem what ya see ball na akonenim see I put our structures in place so that we bit me bounce back and go for befitting position of Africa. That's Kumasi Asante Kotoko. So 1983 squad omokoje Champions League no mo ends na edaso no. Yes, omo na edaso no omo ya de pa before 93 na 92 omo ne Elali kro ya ko final my Elali eba Kumasi be Champions League ni free and serve ediko Egypt. The following year na Kotoko taking revenge as akoje Champions League ni free Elali nsem. The NHL the power of Asante Kotoko those times no. Yemfa mu ensia se mi din e de kenkobi aha fabulous zone. Unyan subscribe ya na ma subscribe ya mame why unyan subscribe ya na ma subscribe ya mame ti nu be see for Porcupines. Bye Porcupines. I'm out. ما صفرش وبدأ اللعب ظاهر لمجدي علاء لمجدي طويلة ناحية الشمال تطلع برا وتطول وتروح للوينج رايت بانرمان هيلعبها طويلة في النص محمود صالح مش سايبه برافو يا محمود بيرجعها لإكرامي إكرامي بإيده لعلاء على صدره بتتخطف منه بياخدها نمرة 10 اوبيكونتي اللي بيشوط من بعيد انما برافو يا إكرامي بيحولها كورنر كورة صاروخ بيحولها إكرامي كورنر هنشوفها تاني زي ما احنا شايفين اهو الإعادة بتاعتها وشاط إكرامي على طول بيحولها كورنر لأبوكانتي هو جول بيموت بجسمه وهيرفع اوفر وكرة عالية بتخبط في ربيع ياسين وتطلع الكرة كورنر كورنر من ناحية اليمين واللي هيشوطوا بانرما صراع جدا الفراولة بتاعتهم بيخطفوا الكورة وبيوصلوا في الجول في ثواني شاط كرة عالية الهباك يلعبها تاني ناحية الوينج رايت اللي هيرفع اوفر وشاط كرة عالية إكرامي بيلعبها البوكس يطلعها من جوه جول مجدي عبد الغني برافو يا مجدي لازم تتلعب على جنب يا إكرامي الكرة اللي فاتت بيسأل على الكرة مع الباك مجدي أبوكانتي بيشوط بره نازلين وضاغطين دلوقتي فريق كوتوكو ولا هشوط إكرامي إيمو ميلز تتعب مع عامر تاني خطيب تاني لعامر يلا يا عامر بيلعبها بالعرض تطول وعلى طول كوره جامده تاني توصل لعامر عامر بيلم الكوره وبيلعبها بالعرض الخطيب والعرضه بره اوت يلا يا ولاد من فوق العرضه الخطيب الجول كيبر شاط بيلعبها تروح للهباك محمود صالح على صدره عامر للخطيب لعامر يلعبها بالعرض ولف يا خساره يا خساره يا مجدي يا خساره كوره ملعوبه ولف ودار انما يلعبها في نص الجول بيلعبها اهو زي ما احنا شايفين مجدي عبد الغني وشاط انما في ايده الجول
شاطت